ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз як қиссае ҳаст, ки бисёре аз шуморо хоҳад ба гирья даровард. ин қисса на танҳо мусулмонҳоро, чандин ҳазор, чандин миллион номусулмонҳоро ба гирья даровардааст. имрӯз бисёриҳо хоҳиш карданд, ки ин қиссаро баҳри шумо пешниҳод кунем. хоҳиш мекунем то охир бо диққат гӯш кунем, ки қисса хеле қиссаи бовар кунем ғамгин кунанда аст. чанд сол пеш дар Хитой як дом фуруд меояд, яъне ки чапагардон мешавад. бисёре аз мардум дар дохили он дом буданд, ҳама вафот мекунанд. вақте ки мегиранд дома тоза карда, 2 рӯз айбайн тоза мекунанд, чӣ қадар мурдагоне меёбанд аз он ҷо ва мехоҳанд ки дигар он домро тоза накунанд. дигар он қадар дар як рӯзу 2 рӯз мегӯянд, ки намешавад тоза карда инро. бегзор мега ҳамин хел дар ҷояш биистад. мардум доду фарёд мебардорад, мегӯяд, ки то охира ҳамагиашро тоза мекунем, чӣ мурдае ки бошад ҳамаги онҳоро мебарорем. вақте ки мега тоза мекунанд, аз байн 12 рӯз мегузарад, тозаш мекунанд. дар охир меоянд, мебинанд, ки як духтараки хоб аст, почоҳояш ҷунбида истодааст. аз байн 12 рӯз гузаштааст. вақте ки ҳамон пилтае мегӯям дар тори духтарак эстодагӣ будааст, аз духтар 50 сантиметр боло истода будааст. духтарро гирифта ба беморхона мебаранд. вақте ки духтар каме ба худ меояд, пурсон мешаванд. мегӯянд, аз байн 12 рӯз гузаштааст. чӣ шуд, ки ту зинда мондаӣ? чӣ хел ту дар ин ҷо беобу бенон зинда мондаӣ? духтарак мегӯяд, ки вақте ки дом ба дарун афтида буд, ман беҳуш будам. вақте ки ба ҳуш омадам, аз байн 1 рӯз гузашта буд. тақрибан ки шумо мегӯяд 12 рӯз айбайн гузаштааст, ман 11 рӯзи ҳамин, яъне ки ба ҳуш будам. вақте ки ангуштамро ба пешониам гузоштам, ангуштам дар пешониам даромад. пешониам кафида буд. хеле ташна будам, гурусна будам. баъд дидам, ки дигар илоҷе надорам. як корде дар наздам истода буд. хостам, ки худамро ба қатл расонам. аммо мурдан намехостам. аммо гуфтам, ки ман дигар аз ин ҷо баромада наметавонам. ин қадар азобе ки дар ин ҷо мекашам, аз ин беҳтар худамро бикушам. аммо мурдан ки нахостам, сабр кардам ва хеле ташна будам. мега ман дар даруни он намедонистам, ки аз куҷо ман нон мехӯрам, об менӯшам. аз байн мега як соате гузашт, ки аз кафидагии ҳамон плитае ки мега об чакидан шурӯъ кард. нигоҳ кунед бародарон, борон зада будааст. ҳамон борон дар як чуқурие аз ҳамон дом чапа шудааст, дар ҳамон ҷо ҷамъ шудааст. аз ҳамон ҷо қадра ҳамҷо рафта дар рӯи ҳамин чакидан гирифтааст. ва мега ман ҳамон ки чакидан гирифт, фукамро дар ҳамон ҷо мондаму ва казон вақте ки ташна мемондам, ин об 12 рӯз аз байн шудааст, ки об то ҳол чакида истодааст. ҳамон об маро то имрӯз нигоҳ доштааст. нигоҳ кунед дӯстон, аллоҳи меҳрабоне дорем, ки агар ки ӯ то чанде номусулмон ҳам ки бошад, ки худ офаридааст, ҳамон ҳам назари раҳмат мекунад. нигоҳ кунед, ки дар муҳлати 12 рӯз духтарро дар даруни як чуқуре бугем пур аз битон дар болоаш ӯро зинда нигоҳ доштааст. меҳрубонии аллоҳро бубинед. мову шумо имрӯз ба мусулмон ба мусулмони худмон соз намегирем. аммо нигоҳ ки аллоҳи меҳрабоне дорем, ки назаре ба сӯи хоб кофир аст, хоб мусулмон аст, назари раҳматша мерасонад. номусулмонат нигоҳ ки 12 рӯз об дод. мову шумо имрӯз бо ҳамдигармон соз намегирем. фаромӯш кардаем маргро.
همدیگرمون را پس میزنیم، همدیگرمون را سیاه میکنیم. اما نمیدونیم که ممکن از اون انسانی که ما او را پس میزنیم ممکن در نزد الله از اون را پستر باشیم. از کجا میدونی؟ چی میدانی که انسانی را که تو پس میزنی در نزد الله از تو 1000 مراتب بالاتر باشد؟ ایرا تو از کجا میدانی؟ چرا اون شخصیت را پس میزنی؟ اگر که آن شخصیت کافر هم که باشد، اگر که اون منافق بدبخت هم که باشد، تو حقوق نداری که او شخصیت یک سخنی بدی بگی. مؤمن و کافر همه خلقی خداست. از همین سبب برادران عزیز، بس است به فکرم. یک نقطه بس است اگر شغور است، ورنه چوچراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک کلمه بسنده است. انسانی که میگه اگر نفهمه، اگر صدها کتاب و صدها حدیث از قرآن از 1000 بیاریشه که او قبول نمیکنه، او نمیفهمه. برای همین حرکت کنید دوستانی عزیز. هرچند که ما بد هستیم و دیگران بد هستند، تو خوب شو، تو نیک شو. زبان تا با حقارت و دشنام مبر. انسانی که میگه اگر زبانی حقارت چی داشته باشه، یک کسی گفت تو بدبختی، تو دجالی، تو شیطان هستی، در وقت مردنت همین کلمات در زبانت می آید. به جای کلمه زیبای طیبه و شهادت همین کلمه بر زبانت می آید. اگر خواهی که برای صراط المستقیم روی، حتما در حق یک کس بدی مکن، حق کسی را مخور، تهمت مکن، دشنام مده. ما میگیم مسلمان هستیم، اما مسلمانی همون معلوم نیست. یک از دشنام میتیم، حقارت میکنیم، تهمت میکنیم، غیبت میکنیم، زنا میکنیم، ناس میکشیم، عرق میخوریم، دروغ میگویم، همه کار میکنیم، میگیم ما مسلمان هستیم. این هم بود ثبت امروزه ما. باقی در امان الله باشیم. با شما بودیم صدای امید، یعنی امید جان یوسف زاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.